Jarak utamai Yesus takamai Munasir Yesus setia utamai Tatidun takipan saranyan hilatan Yesus dikata angkah markari Utamai ujaran Yesus takamai Umate kata winyayau sisi Angkaki utamai krusapar kitasi Yesus diausa sespia simaya Munasir Yesus krusana hiwasi Bila wartawan jana kaslaiti Umate ujaman sespia sikafar Winyayau hakata Allah pat markana Utamai ujaran Yesus takamai Umate ikata winyayau sisi Angkaki utamai rusapar kitasi Yesus diausa sespia simba